Hey bafethu, it's your boy Afro-Kid uDlakaDlu Kabahle. Sebafethu nge-20 December ubantu nibezile ukuthi niyo-invader. So amathikithi asephumile 150 igeneral 200 18 ngaphuthela guys. Yonke into imnandi asambe ungaphuthela. So biza umngani wakho, umngani wakhe biza umngani wakhe, nomngani wakhe biza abangani bakhe kanjani ubuziki it's timing ungaphuthelwa guys. Biza umngani wakhe, biza umngani wakhe noma wakufuna uthebe khona ngambiza bazozidayisela ama-ice lapha ayisayisele no-banana asazo-inventor.